ngumama Mchiliza nje ubaba Sangabe seshilo senza lo msebenzi ababiza ukuthi medical missionary work. Medical ngoba sinceda abantu abagulayo ukuthi balapheke izifo zabo. Missionary ngoba silandela ngendlela kaJehova. Umzekelo wethu omkhulu bani uKristu yena ngokwakhe. Masifunda ngaso sonke isikhathi sesithole eBhayibhelini ukuthi kumele emhlabeni wayechitha isikhathi esiningi sakhe yenza njani alapha abagulayo kunokushumayela. Kushumayela bekwenza ngaleso sikhathi sebamzungezile ngenxa yokubonga nenjabulo yaloko abenzele kona. Kodwa esikhathini esiningi ubekhathazekile ngeinhlungu abakuzona. Ngiyangithanda mawufunda lapha eBhayibhelini bese uyifunda kuMoya wesiprofethi okuncwadi labayibiza ukuthi Ministry of Healing. Michaza ukuthi ngelinye ilanga kuyisabatha afika echibini laseBethesda. Ithi emefika lapho ebona abantu abagulayo bagcwele lapho phambi kwalelo chibi. Bathi inhliziyo yakhe ibifisa ukwenza njani ukubalapha bonke. That was isifiso sakhe kodwa ngenxa yokungakholwa kwamaJuda nenxa yokuthi bengafuni ukunqumula umsebenzi wakhe ngoba besesemningi umsebenzi wakhe nebebona ukuthi makangayenza lesimanga esingakuthi abalaphe bonke abantu abalapha nechibini laseBethesda kuzoyenza ukuthi umsebenzi wakhe ube nzima uqhubekela phambili walapha oyedwa. Khona nala futhi ikhuluma khona ebehambile ngesabatha futhi. Ngiyayithanda le ndaba ukuthi ngesabatha ubelapha kakhulu. You know ngesabatha bevakashele endlini kaPeter umamezala kaPeter enze njani egula. Wayenze njani wabe semlapha bene fever wamlapha of fever. Ithe meceda ukumlapha of fever zaphuma indawo zagcwala yonke indawo ukuthi uJesu khona uceda ukulapha umama ngefever le. Wonke umuntu bathi befisa ukuthi ngathi angasondela enze njani athola ukulapheka kodwa ngenxa yokusaba imithetho yebandla yangaleso sikhathi ibingahambiselani nezwi likaNkulunkulu imithetho yomuntu kodwa siyenzwe ngathi imithetho yani yezulu. Basaba bahlala emzini yabo sebelinde ini ukuthi ilanga lishone. Lathi malishona ilanga baza ngokugcwala bathi bazothola ukulapheka kodwa bathola usekwenze njani sekulate uJesu abesehambile balahlekelwa ibusiso. Manje ngizama ukusho ukuthi nani namhlanje ingathi uJehova ngesabatha uthi khona le quotation baba ethandayo I hope you can share it later. Ngesabatha abathi uNkulunkulu usebenza kakhulu ukudlula zonke ezinye izinsuku ukuphendula imikhuleko yethu. Ngesabatha uyiphendula kakhulu imikhuleko yethu ukudlula zonke ezinye izinsuku. So namhlanje khona ungathi ngizolinda ukuthi lenze njani lishone isabatha. Lishone ilanga bese ngizoya ngibonile babsam kamevulile la ukuthi sibeke izicelo zethu nokubonga kwethu. Ungalindi lize lishone ubuye ekhaya ubuyele ekhaya ugodlile idingo nazo kunokuthi uzenze njani uzibeke enyaweni zikaJesu ngoba uthi ngesabatha yililanga yenza njani aphendula kakhulu ukudlula zonke ezinye izinsuku. Sikhuluma ngezempilo ke namhlanje bengiyengithanda ukuthi sicale ngezwi likaNkulunkulu. Ngithanda satha amaBhayibheli ethu sivule kwincwadi Ezekiel chapter 47. Chapter 47 sizofunda uverse 12. Ezekiel chapter 47 verse 12. Ifundeka kanje. Ngasemfuleni osebenikawo ngalapha ngalapha nangalapha uyakumila yonke imithi edliwayo. Incelume kancane lapho ma ithi kuyawumila ini yonke imithi edliwayo. Imithi edliwayo. Eish ngiyayithanda ngesingisi la. So ngizocela mesecedile siyifunde nje le part le ngesingisi ngoba ngesizulu ayisho ngalendlela esho ngayo la kodwa ngicela usifundele baqhubeka. Okay, ithi ngasemfuleni osebenikawo ngalapha nangalapha uyakumila yonke imithi edliwayo emaqabunga ayo angayikuvuna nezithelo zayo zingayikuphela. Iyabuthela ezintsha izinyanga zonke ngokuba amanzi ayo evela
avela endlini engcwele. Izithelo zayo ziyakuba ngukudla, amaqabunga ayo abe ngawokuphilisa. Amaqabunga ayo abe ngawokuphilisa. So namhlanje sikhuluma ngezempilo. Injongo kaNkulunkulu umedala uAdam noEva bekuwukuthi from ukudla bekakubeke ensimini yase-Edeni bakwazi ukuthi bathole ukudla okuzoyenza njani okuzobondla bese neyeza mabadinga ukuphila badle ini amaqabunga. Amen. It was amaqabunga lawo bekwawo ukwenza njani ukubalapha ingakho bebeke ini isihlahla sokuphila kuphi ensimini yase-Edeni. Ithe masebewele soneni wasusa isihlahla ngoba engefuni ukuthi bayenze njani badle bese baphila kunaphakade esonweni. Uthando lukaJesu lolo ne. Kodwa lesithembiso lesesifunda kuEzekiel sikhona na kuRevelation 22 isithembiso sokuthi uNkulunkulu uzophinda futhi lokho mebuya futhi ngamafezulu. You know ngifisa ukusho lokho ukuthi kuwo wonke umuntu owaphila la emhlabeni thina ngichaza yiloko okubhaliwe la last generation yithina banjani abogcina la emhlabeni yithina asebenethuba lokuthi lokho esikufundayo akusekude ukuthi senze njani sikubone kwenzeke la sizawufika ezulwini sikhe kule ihlahla lezi sidle bese sithatha nama leaves akhona dadwethu sidle bese senza njani siphile ungasabi nokugula akusana kufa akusana zonke inhlungu zala emhlabeni. Kodwa ngifuna ukubuyela njengoba bengithi ngifuna ngesingisi ithi la esikhathini esiningi abantu baye bathi maungadli inyama yenkomo noma eyembuzi noma eyemvu o inkukhu awudli inyama angithi awudli inyama kusho njalo ne. Kodwa uNkulunkulu benomcabango ohlukile ngenyama. Uthi lama uyifunda ngesingisi ithi it shall grow all trees for meat. It uzawukhulisa zonke izihlahla ukuthi kube yini inyama. Bese mayifunda legcineni ithi and the fruit thereof shall be for meat and the leaf thereof for medicine. Ithelo zakhona kuzoba yini inyama yenu bese amagcabi kube yini yiloko kuzonilapha. So uNkulunkulu uyafuna sidle inyama. Umehluko inyama athi siyidle kunalethi nesithanda ukuyidla. uNkulunkulu ufuna sidle inyama ephilayo hayi inyama efile. Ngoba kukho ukuphila kwini ekufeni ukuphila kukuphi kukwimpilo. Ngifuna siyithole le ndaba le ngoba esikhathini esiningi bacabanga ukuthi how inyama isilungele nodokotela bathi inyama vele ngempela inyama ilungile makuyisithelo esiphilayo. Kodwa mayifile ayilungile. Ngiyengeze lo mzekelo lo ngiyazi ukuthi abazalwane bami bazothi hawu qalileke ukukhuluma inyama but ibalekile lento ngoba esikhathini esiningi siye silahlekelwe ukuphila ngenxa yokunga-understand ukuthi inyama uNkulunkulu akhuluma ngayo ukuthi siyidle yipi bese sizibuza ukuthi kungani sigula. Funa ukwenza umzekelo lo masingathatha umuntu khona manje God forbid efe phambi kwethu salala la isidumbu manje kuseni ntambama sobe sesinjani so sesonakele nema impethu ibungu iphunga la ngeke sakwazi nokungena. Wathatha inkomo kwayenzeka the same thing kwenzakalani uyibeka la kwenzakalani ngayo beke manje naye ifike manje kuseni ntambama kuyobe kunjani imvu imbuzi same thing angithi inkukhu konke kuyafana. Wayidla seyimoshakele kanjalo iyowenza njani kuyekuthiweni ngomufi ngibeka ngohlonipheka kuyekuthiweni ngomufi ey'khathini zakudala bengingafanelanga ukuthi uthi mawuthinta umufi
bekuthiwa in fact ngesikhathi seBhayibheli mawuthinta umuntu ofile uyoba njani unclean uyobungcolile for insuku ezithizeni fanele kwenziwe iceremony yokuthi wenze njani ugezwe. And mawubheka ezo science ziyachaza ukuthi ngempela ngokuthinta umuntu ofile. So mawufunda ngaboma 1800 odokotela abaningi bebethi mebesebenza ngabantu abagulayo bebafa eBhedlela. Ngoba esikhathini esiningi odokotela bezosebenza ngalona bese kwenzeke ukuthi lo muntu besegula kakhulu afe. Meceda ukusebenza ngale umuntu efe kanjalo angayi ukuyogeza izandla. Asuke ayophatha omunye ophila kahle. Bese lo agule kakhulu banga understand kwenzakalani yini abantu bafaka ngake esibhedlela. Ngoba odokotela bebasuka kwidumbu bayosebenza kwabaphilayo ngezandla ezinjani ezinokuthize okungcolile okubuya kwidumbu bese nalabo abaphilayo bagcine benze njani begule bafe. Ngoba inyama le inani inokufa. Awukwazi ukuthola ukuphila ekufeni. Kwaze kwafika udade lo bambiza ukuthi Florence Nightingale umkhulu nje waziwa kakhulu owaletha ihygiene esibhedlela. Lento leyo kuthiwa gezani izandla every time awucetha ukudila nale patient geza izandla before uyakulolandela geza izandla. She came ngalowo mgomo loyo ukuthi esibhedlela kodokotela onurse awuthinti lesiguli bese uyothinta esilandelayo ngaphandle kokuthi wenze njani ugeza izandla. Kwayenza umehluko omkhulu i-death rate yayehla ngendlela emangazayo just nje ngokuthi odokotela bayenze njani bageze izandla. Umbuze ngibuza abantu ukuthi mangabe mawuthinte isidumbu bese uyothinta umuntu ophilayo uletha ukugula kuye aze afe, how much more masosithatha leso sidumbu senze njani usifake ngaphakathi. Now basikhohlisa ke ngokuthi masiceda ukufa lesidumbu sisenza njani sisifaka kuphe emakhazeni angithi. So masifaka emakhazeni kwenza ukuthi singaboli masinyane. Kodwa kwenza njani ukubola kona kwenza njani kuyayenzeka ukuthi nje kuyagcina ukuthi singaboli masinyane. Mawuse usifake emzimbeni kwenza njani ngaphakathi kuyashisa ngithi. Senza njani sibolela ngaphakathi. Ukufa kukuphi kungaphakathi. Ngokwe science bathola ukuthi uma uthatha inkomo efile uyimbele uyifake lapha emgodini kuya ngokuthi isiphi isikhathi sonyaka imvula kangakanani temperature ukushisa kubanda kanjalo njalo. But mawubhubhele inkomo wayimbela ngaphansi kuthatha ibanga elifana no 3 months to about 6 months ukuthi ngini ngesizulu ibidegrade yenze njani iboliphele ne. Mawuthatha inkukhu kuthatha inyanga to about 3 months ukuthi iboliphele. Mawuthatha umuntu kuthatha ke ibanga elide kakhulu angibhekanga lokho. Kodwa uma uthatha the very same nkomo uyidle yangena la isiswini uNkulunkulu usiphe lo abakubiza ukuthi okunceda ukuthi ugayi ukulekelela ukuthi ugayi protein abakubiza ukuthi iacid okubetaine hydrochloric acid. Leyo acid leyo mayikhona la isiswini sakho mawudla inkomo lethatha 3 to 6 months ukuthi iphele ibole iphele ngaphandle kwamathambo ayo sengisho yona inyama ne 3 to 6 months emhlabathini. Mawuyifake emzimbeni wakho la isiswini ithatha amahora awu72. Isikhathi esincane lesibange incane. Yezwa uDavid amabhala athi ngiyenzwe ngani I'm fearfully and wonderfully made. Ngokubangalisayo ngendlela emangalisayo. Isisu sikwazi ukugaya lokho kwenziwa umhlaba in 3 to 6 months. Isisu sikwazi ukwenza nini in just 3 days 72 hours. But kubonisa ukuthi uNkulunkulu uya understand ukuthi ukudla mase kufile kwenze njani kuyingozi kangakanani ingakho afuna ukuthi kugayeke kwenze njani kuphume masinyane. Kodwa kuthathe leyo 72 hours sekuhleli isikhathi eside kakhulu. Ngoba in 72 hours though sekuzobe sekugayekile kuyabola nokubola.
ngoba i-oven elishisayo la 36 to 38 degrees while ma udla ithelo or vegetables or fruits yazi ithatha isikhathi esingakanani ukuthi kugayeke konke ngokupheleleyo 4 hours amahora awu-4 nje kuphela meaning ukuthi kuyagayeka kuqede kuphume masinyane isisu sakho sihlale sinjani sihlanzekile yingakho ithelo ziletha impilo emzimbeni ngoba aziboleli mawuzidle ngendlela efanele aziboleli ngaphakathi ziphuma masinyane while inyama iyahlala iletha ukubola bese ishiya ukugula bese kube ngikhane yenze njani iphume manje nje this is just advice angazi nesizulu kubizwa yini lokho but every year yonke iminyaka kukhishwa lokho kubizwa ukuthi i-statistics yiloko okubhalwayo la bazothatha baye ema-clinic baqokelele idata bese bayahlanganisa ukuthi babone ukuthi bangakho abantu abayenze njani abanokugula isifo soshukela high blood pressure arthritis kanjalo njalo ne bese bayahlanganisa bese baphi report ukuthi eSouth Africa kulonyaka othizeni abantu abangaka banani bane diabetes bese bakwenza ngo percentage bese bathi something 50% of South Africans banani banesifo soshukela kanjalo njalo iloko engikhuluma ngakho so kukhona ke iWorld Health Organization eyomhlaba wonke jikelele ethatha i-statistics zase South Africa ithathe ezase America eChina eNdiya kanjalo njalo ihlanganise konke ithi now iWorld Health Organization mayihlanganisa le statistics ikhipha ke statistics ukuthi ngo-2025 abantu abafile imajority abantu abafile so le statistics abantu abafayo babulawe yini na ngizonisherela lezo statistics lezo kodwa ngaphambi kokuthi siye lapho ngifisa ukuchaza ukubuza lo mbuzo niphendule nje nikhululeke eyiphi indlela enisabi ukuthi hey le ndlela lesingafa ngayo kodwa lekusemakhaya I'm sure aninalo lovalo mangibuza lo mbuzo eGoli ngithola izinto eziningi indlela abantu abasaba ukufa ngayo yiphi indlela osabayo uma ucabanga ukuthi hayi mina mangayenzeka ukuthi ngife or ngibulawe hayi angifuni ukufa kanje eyiphi leyo ndlela leyo I know kuyathusa lokho asicabanga ukucabanga ukufa kakhulu kodwa ngicela nicabangeni eyiphi indlela ethi mawucabanga ukuthi hayi mina ngifuni abanye bazothi mina angifuni ukudutshulwa omunye uthi hayi ngifuni ukudutshulwa ngife ngiphele masinyana ngithi so wena mawuhleli ucabanga ukuthi yiphi indlela ongafuni ukufa ngayo yabona mina ubulawa ngiyakuseziyalunya no yebo nokuthi isikhathi eside yeah okay manje singashona kusasa okay ngabi indendende lo uyangena uyaphuma okay yosabanye so ukunqunywa nokugula indendende okay yebo mba uphamisisana ukufa ngemoto nema ukufa ngemoto bengibona siyisandla ngala ngibona ukuthi sikabani yebo tata umese unqula nokugula yakula manje yasho kusheshe nje kusheshe ubaba ngibona phamsi isandla yebo baba wenze njani lala ulala bese ungavuke yempela ulale ngokuthula amen okusabayo yiko konke lokho kunye kodwa nje okukhulekelayo ukuthi nje uzilalele usithulele
you know masedolobheni abantu abaningi baye bathi yo ngisaba ukuthi ngingafa kwingozi yemoto, abanye bazothi ngisaba ukuthi ngingafa kwi-plane crash, abanye ngisaba ukuthi ukunqunywa sihlaselwe singene lotsotsi bese bayasigwaza or basithuse bese basidubula okudlengulwa. Izindlela ezihlukahlukene esisabayo lezokufa ne. Do you know ukuthi according to our statistics 11% yabantu bafa ngazo zonke lezi ezinye indlela, 89% bafa babulawa ngenxa yokudla abakubeke eplateini labo. 11% ibulawa ugwazwa, udlengulwa bese some violent crime or ingozi yemoto or plane crash or ugqekezelwa babulawa violently. 11%, but 89% yabantu abafayo iloko abakubeka eplateini yabo every day. So mawubuka iplate lakho every day hlala phansi udle fanele ubuze ukuthi ingabe ngiyazibulala noma ngiletha ukuphila na. 89% yazi bayibeka kanjani? But 89% yokufa it's because of natural causes. Natural causes because of izifo abazibiza ngokuthi lifestyle disease. Lifestyle disease mean ukuthi izifo zendlela okhetha ukuphila ngayo. So meaning 89% abantu abafayo la emhlabeni babulawa ukhetha every day ukuthi mina namhlanje eplateini lami ngizofaka lokhu nalokhu, and every day mabaloku badla baloku bayenza njani? Bagubha ithuna labo, bagubha ithuna labo bese bagcineke mamsamka bagula indendende, baye esibhedlela, babuye ba-admithwe, babuye ekhaya, bathola amaphilisi inyanga nenyanga, baqala ngephakethe elilodwa bese kuyakhula kuba amaphakethe amathathu, bese uqale ngo-high bese kwaba u-high noshukela, bese kwaba u-high noshukela namathambo, bese egcineni kube u-high shukela namathambo. Sebathi senginomdlavuza. Hawu umdlavuza angisazi mina bese senza njani egcineni? Sisola bani? uNkulunkulu. Angimazi ukuthi uNkulunkulu mina wayavumele ukuthi ngibe nazo zonke lezi zifo, ukuthi every day eplateini lakho wenza njani? Ufaka ushevu. Ushevu ukubulala kancane kodwa ushevu egcineni. Uthi Jehova ngibeka phambi kwakho ukuphila nokufa, kodwa ngiyancenga ukuthi yenza njani? Khetha ukuphila. And so yibo lokho esihambe sihlale sifundisa abantu ukuthi fanele ufunde ukwazi ukhetha inyama right. Mawungena esitolo ukwazi ukhetha inyama right. Kodwa ngizokutshela ukuthi inyama right ayitholakala esitolo, and into emnandi ukuthi ke sikhuluma nabantu abasemakhaya. Nina ke niyakwazi ukuthi nizitshalele inyama right. Ngiyethanda ukukhumbuza abantu ukuthi khona isikhathi la njengabantu abamnyama besithi umdlavuza, high, sifo soshukela, izifo zani zabelungu. Ngo-1980 mina ngisesemncane bekungashoni, yazi bengiyifunda this morning, noma ufunda eBhayibhelini ufunda kwincwadi kaGenesis eqaleni komhlaba sekunesono. Uke wafunda yini esikhathini esiningi la kukhulunywa ngeingane ezishona ngaphambi kwabazali bazo? No. Into ozoyithola bese apha insuku uAdamo wasiphila zi900 bese wayolala, bese ikhathi uSibanibani wasiphila zi700. Akukho la kubhalwa ngokuthi ingane yazalwa injenjani crippled or yazalwa senesifo soshukela, yazalwa sine asthma, ine eczema, inalogu. Akukho la ufunda khona ukuthiwa hey bese ke sifunda ngokungcwatshwa, abazali abangcwaba ingane yabo hayi ngenxa yokugula kodwa ngenxa yani yokugwazwa. Mese uKayini mebulala ubani? Ubhuti wakhe. But khona manje cabangani masiya efihlweni esifweni siyofihla abantu ababulawe ngogwaza,
abadutshulile sibulawa sifihla abantu abenze njani abagulile babulawa yini izifo zabelungu esekuyizifo zethu bese ngiyithi cela nizama ukukhumbula ukuthi ngalesikhathi sithi izifo zabelungu besiphila kanjani thina umuntu njengomuntu omnyama besiphila kanjani majority abantu abamnyama besihlala kuphi emakhaya besilima bekunezihlahla esihlukahlukene zani zeyithelo besingasazi isitolo bekungana mall bekungana supermarket bekungana month end any day of the week ibifana ukuthi kuphela kwa January hey khona manje abantu baphilela ini i-month end obaphilela ini isikhathi sokuthi kuyongena imali kabani eka government khulumeni iya nje edolobheni ngey1 until ngey7 kwenze njani siminya besingakwenzi lokho abantu abamnyama besazi ukuthi umuntu uzophila ngani ngeyithukuthuku zakhe ene bengadingi ukuthi ngilinde kuphela kwenyanga ukuthi ngibe nokudla endlini ukudla bengugaya engadini sihlale sinakunyaka wonke sifundile indlela zokubeka ukudla makuyisikhathi sogwava siyazi ukuthi siyathatha amabhodlela siyabilisa siyapheka lapho siyakhena amagwava sikhena amapentshisi siyabeka mawufika endlini umuntu omnyama bengasi stress ukuthi yo ivakashi izoqeda ukudla sinamali bonganazi stress ani seyivakashi ngoba ukudla bekunjani bekukuningi masikudla ukufa masidla inyama yokufa besidla ngoba kunjani ukhisimusi yini kunomshado kunomncwabo bese masiqedileke ngiyengithanda ukuthi mina indlela yami engiyibona ngayo mangicabanga ngoba abakaze basichasele kahle abantu abadala mase sicedile lelo viki lelo mambe kunomshado masicedile ukudla leyo nyama bekwenzakalani ekupheleni kwalelo viki kuyaqhathwa castor oil ngoba abantu abadala bebazi ukuthi awukwazi ukudla ukufa kuhlale la emzimbeni bese uyaphila bebaqhatha nje ngoba bagwema ukuthi umzimba ungafiki kuphi ekuguleni manje silinyama every day bangakho abaqhathayo bangakho abaphuza castor oil abekho sesebancane abantu abanyama bekwazi ukuthi kuba nesikhathi la abantwana kunyuswa ini ibungu mawuchathwa kuyofakwa ini inhlaba kufakwe ini ugarlic kufakwa inhlaba bese uchathwa ngani ngenhlaba ngoba kubulawa ini ibungu emzimbeni ngoba bebazi mawuyidlile lenyama yafela yabolela phakathi emzimbeni ishiya ini ibungu sibangaki la ngaphakathi sike sathi hayi kule viki la ekhaya sibulala ibungu emzimbeni nagcina nini ukubulala ibungu emzimbeni khuluma ngekelemo yeso okay ngiyabonga ukungisiza ma ikelemo nagcina nini sayenziwa la ekhaya sayenziwa asicabanga nokucabanga ne and futhi sesifundi yebo besingachathi ngendlela efanele ngokusebenzisa sunlight ne ingozi kodwa masebenzisa ibozana osisebenzisa inhlaba osisebenzisa lokho kwemvelo amanzi asolwandle lokho bekunjani bekusilungele bekuhlanza kusilungise ukuthi senze njani siphile nebesiphila bekushona abantu abadala ngoba sebenze njani begugile bebezilalela baba ngoba sesifikile isikhathi ugogo wami washona anganashukela angana high angana lutho beseka neminyaka u55 angadli inyama angaphuzi ibisi adla nje imfino obhontshisi ama-nuts ama-seeds adla lokho kuphela bengana lutho usuku washona ngalo the day ngalo lelanga walala ngalo wavuka right beyinonoke wavuka right kwadliwa ibreakfast wageza waclean ibedroom yakhe waclean ibedroom wathi maqeda ukugeza emini ngabo ma2 wabe sethi kumama wami hayi mina sengikhathele yasengikhathele umama wathi awukhathele hayi kulungile usitshela ukuthi ukhathele ukhathala hayi ithi ngiyokulungisela ukudla ikhishi lasekhaya ke belingaphandle ngaleso sikhathi ithi ngiyokulungisela ukudla
ngizokuletha uzodlela la endlini bese ke ukuthi ungasadinga ukuphuma ungasadinga ukuzula waphuma uma waya endlini ayilungisela ukudla ugogo mebuya ugogo kanti usekhuluma ngokuthi ukhathele seyenze njani uyalala ubese phefumula kanzima ephufula ini umphefumulo wakho kuzima wokugcina walala kanjalo engagulanga engahluphanga umuntu engahlukumezanga ngoba bekadla ini uEzekiel 47 verse 12 nawe namhlanje ungayiphila leyo mpilo nawe namhlanje baba mawufuna ukulala ngaleyo ndlela wenza njani Ezekiel 47 verse 12 uzozilalela nje kamnandi nawe uzothi ngikhathele bese uyalala ngoba uJehova methi nayi indlela hamba kuyona ukuphila kula akusiwo umuntu ukuthi angayenza njani angaba namanga khuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi lokakushoyo kuyini kuyiqiniso yebo mama wayeka ukuthi izinto lezi isikhathi 55 years yes wayekela asese no early 20s ngoba washona na 87 yes wayekela nabo early 20s if not but it was 55 years meyolala angadli nyama angadli konke lokho khona la ebeyinokuthi mevekashele ingane zakhe bamthengele ofryers you know the bese ayakhona ukuthi yini lokho angikwazi mina lokho mara menathi ngoba ke mesukela isuthu bekhulela isuthu bekumuntu otshalayo ke bekhuthele ingadi behlala sengadini menathi ke ngapha sibuyele kudliwa amabhontshisi sidliwa umfino okudliwe konke lokho 87 years 55 years no meat no eggs no milk imfino bhontshisi lokho wavele nje wathi ngikhathele wazilalela yisi isifiso sika Jehova leso for wonke umuntu ukuthi mase kufikile isikhathi sakho uthi baningi abalala isikhathi sabo senze njani singakafiki ngoba benze njani every day mabephaka eplateini badla ini ushevu yazi mawudla ushevu into ebhlungu ngalokudla basipha kona edolo ngicela ukunisharela nje masikhuluma ngalo shevu ukuthi sikhuluma ngani ngiyazi isikhathi anginaso esiningi sengizovala ngikwazi ukuqeda khona manje ushevu esesidila nawo so umningi kakhulu the only safety mouse jalela uyothi noma uthi uyothenga uthi uthenga inongo estore kunoshevu phakathi ama preservatives lama numbers la ongakwazi nokwafunda ngasemubo E621 uzibuza ama number ani wonke la E627 wonke ushevu la ama chips anoshevu inongo royco super anoshevu mayonnaise banoshevu chutney banoshevu konke kunani kunoshevu okuzilungele ukuthi wenze njani uzitshalele bese uthi hayi ngizothenga ke imfino yodwa bese uthola ukuthi lelo apple balenze njani balifaka ushevu ngaphandle ngoba bafuna ukuthi ingadliwa yini inambuzane wena uyathatha uyaluma kunjalo so udla ini ushevu kodwa uthi udla ini ithelo kuphela so kuningi uNkulunkulu afisa ukuthi sifunde ukuthi sizivikela kanjani kokondlo you know omunye umshumayeli wathi mefundisa ngelinye ilanga wathi nike uke wazibuza yini na ukuthi kungani uNkulunkulu ekhethe wena ukuthi uphile ngalesikhathi last generation ngalesikhathi phambi kokuza kwakhe abe naleso sibindi esingako sokuthi athembe uSharon Chilizi ukuthi uzokwazi ukuthi mhlawumbe abe phakathi kwalabo abazamela bamrepresent ngokweqiniso why mina ngeke ngisibe ngithi why angangibekanga le ecaleni at least la benganama obligations anga phela mawufunda iBhayibheli ikhulunywa ngani ngokuthi laba abasegcineni the 144,000 ngibe kwabantu abanjani abaqotho abameli iqiniso ekungana gray area kumhlophe noma kumnyama akunakuthi you know aba compromise ngithi Jehova mina ngabe ngingakwazi ukuthi ngumele na ngendlela efanele kuphela bese meqedile uJehova akakusho lokho akambeka ngalesikhathi for no reason
ukunikeza futhi neformula yokuthi uyiphila kanjani lempilo ukuthi ukwazi ukuthi wenze njani umrepresent ngendlela efanele. Akukho lula manje ukudla ngendlela efanele. But you know izolo masingena siza la sibona emagcekeni abantu ugcwele umbila, abantu utshaliwe umbila. Inhliziyo yeyaduduzela ukuthi hayi sesenethemba abantu bala basadla ini impuphu ephelele. Ngicela ukubuza mani isimpuphu yogaywa niyenza njani? Nithi bayihlube kwenziwa kanjani esigayweni babusamgayi I think ungasisiza. Bayenza kanjani? Bayasho ukuthi iyahlukaniswa noma igaya yonke iphelele bese uyithola yonke iphelele. Iyagaya yonke iphelele kodwa yakhona amakhafita aphumayo amancane. Oh okay. Bakhona bacelayo ukuthi mina ngicela ukususe konke noma baye bathathe konke. Gaya nje ulendlela yakhona ngizothini nezifo zakhona umshini. Oh okay. So wena ungakhetha ukuthi bangasefi. Konke kugayeke kuthathwe konke kufakwe la uhlanganise konke. Yeah. Ngifuna ukugcina ngalokho maybe nje ukunikhuthaza. And ngiyafisa futhi nokukhuthaza futhi okuningi ekutshaleni singaphelele ekutshaleni umbila kuphela. Masike sitshaleni namayeza, sitshaleni ugarlic. Sitshaleni yazi ugarlic kwenza ukuthi ukudla kunambithe kube mnandi kanjani. Kodwa at the same time wenza njani ubulala ikelem uyehlisa high wenza okuningi nje phakathi emzimbeni. Sitshale konke you know singazi limiti kumbila kuphela. iBhayibheli lithi bathathu there are 3 that bear witness in heaven. 1 John incwadi kaJohana yokuqala incwadi kaJohana yokuqala ngicela siyifundeni maybe ngesizulu. Ngibala ngalamazwi lawo ukuthi 1 John chapter 5 verse 7. Umoya namanzi negazi. Ngicela ukunifundelana ngesingisi bese nayitolika to isiZulu. Ithi for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, which is the Son, and the Holy Ghost, and these 3 are one. This is verse 7 pair. For there are 3 that bear record in heaven, bathathu abafakaza ezulwini, uBaba, Yizwi nomoya oyingcwele. Laba baba bathathu banjani bamunye. uNkulunkulu wathi maqeda ukudala umuntu kuGenesis 1. uNkulunkulu wathi maqeda ukudala umuntu ne in fact makathi yamdala umuntu wathi masidaleni umuntu afane njengobani umfanekiso wethu ne. Umfanekiso kaNkulunkulu unjani? uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele, and the 3 are one. Maqeda ubadala ivese elandelayo ikhuluma ngokuthi wababeke engadini bese wathi loku yikona ukudla efanele nenze njani nikudle. Verse 29 eGenesis 1:29 27:29 khuluma ngokudala komuntu bese naku ukudla fanele ukuthi mawubheka lokhu ukudla uNkulunkulu akunikeze uAdam noEva ukuthi bakudle kuna 3 parts. Bafana ngayisebenzisa ibhodi ngakwazi ukuyisebenzisa. Okay. Ikhona maybe indwangu ithusho nangicela ulethe ngayo. Singena kwiclass le science nje kafushane ne ngifisa ukuthi understand. Oh okay. Ngifisa ukuthi understand ukubaluleka ukuthi ukudla enikudlayo kungashintshwa ukuthi kubaleke kangakanani. Okay. So lithi iBhayibheli there are 3 that bear witness in heaven, it is the Father, the Son, the Holy Spirit, and the 3 are one. Konke ukudla uNkulunkulu akudalile there are 3 parts. Kune ingcenye ezintathu. Konke ukudla okunatural konke. Iapule, umbila, imbewu seeds, izambane,
konke konkabishi konke kunezinto ezintathu kuyabo. Alright. Ngifuna ukwenza umzekelo ngombila ngithi siyawazi sonke umbila ne umbila mawukhipha kusikhwebu sakhona unjani unjena ngithi unejazi angithi khona le cover le khona then bese kuba yiloko okuphakathi okukhulu okumhlopha ngithi bese kuba nenhliziyo ne I'm not good at drawing. Now this is the gem ne ngesizulu angazi ukuthi bathini inhliziyo loku kubizwa ukuthi endosperm bese loku kubizwa ukuthi yibrain ne zontathu lezi zinto zinjani kuhlangene ne mawudla umbila ngendlela uthole ngawo mawukhipha lapha ukwazi ukuhlukanisa ngithi faka konke emlomeni wenze njani uhlafune ugwinye the 3 are 1. Now scientifically with brain you get lokho abakubiza ukuthi fiber. Ifiber yezi izinto ezintathu ngiyenzisa manje nje masinyane ngifisa ukuthi understand lo. Ifiber yezinto ezintathu number 1 mainly you get fiber but there are kukhona okunye okutholayo khona kodwa okukhulu okuthola kwi brain is the fiber. Number 1 it keeps you regular e toilet. Ikulekelela ukuthi isisu singabophi ukuthi every day mangabudla kathathu ngelanga kufanele uphupuze kathathu ngelanga. Nizwile ne? Balani ukuthi niphupuza kangaki ngelanga nokuthi nidla kangaki ngelanga. If awuphupuzi kathathu kodwa udla kathathu it means ukuthi awudli ini ifiber eyanele. Number 2 ifiber icontroller ushukela. It regulates blood sugar. Kanjani? Le part le iendosperm umigayeka which iphathe ingcenye enkulu eyegrain and ibalekile uNkulunkulu ifake lapho ngoba ibalekile ngoba iyadingakala emsebenzini. Ingqondo yakho iyona encane kakhulu emzimbeni, it takes up about 2% of the body's weight but it uses 20% eyoshukela ogaywa emzimbeni wakho. So iyawudinga ushukela omningi, idinga ushukela omningi ukuthi isebenze kahle ukuthi kwazi ukucabanga udinga ushukela. So the why uNkulunkulu ayenze ukuthi ukudla konke lokhu kube kukhulu ngoba not only ingqondo but ukuthi kusebenza izinto emzimbeni energy electricity idinga ini ushukela. But ushukela lo mawungana fiber ukuthi u-control ukuthi ungena kangakanani egazini uyamosha uyingozi because what happens is mawungena egazini kungana fiber mawuceda ukudla lokho kudla lokho ungena egazini kubele nje kunyusa ushukela kakhulu and ushukela omningi kakhulu kwenza i-blood sugar yakho inyuke okubangela high kubangela diabetes kubangela arthritis nendlela eziningi okuye nje sokuchaza kahle ngesikhathi kodwa engifisa ukuthi understand ukuthi ifiber iyawucontrol ushukela iyawubamba ithi wena shukela uyaphapha ngicela ukuthi ungangeni ngokuphelela kwakho egazini ngesikhathi esizodwa even uthathi ubambe bese ukhipha kancane yes ukuthi uzokwazi ukuthi ube nani namandla imini yonke bese makufika isikhathi sokudla okulandelayo kula uzoyehla khona ushukela bese uyadla futhi bese i5 ubambe futhi ushukela ulokuthela kanjani kancane ukuthi ukwazi ukuhlale une energy efanele throughout the day. Okwesithathu it actually helps keeps you regular in the toilet blood sugar ngondem or inceda ukuthi fula for longer inceda ukuthi usuthe isikhathi eside. Manikhumbula abantu abadala ngeinkathi zakudala besingadli kathathu ngelanga. Okay ithi ngathi besingadli kathathu ngelanga ngithatha lokho engatshelwa uma wami nogogo wami uthe ekhaya elisuthu bakhulele elisuthu emakhaya akhe uma uthi bebavuka ekseni kubaswe ngaphandle kuphekwe kudliwe upapa namabhontshisi nomfino bekungadliwe bekunganandaba lezabo ma all brand nabo wheat bix bekudliwa nje ukudla kuhle kudliwe bese bayahamba
5 kilometers baye kuphi esikolweni gijela intaba imihuma kanjalo njalo ngiwe esikolweni bebangaphathi iskaftin bengana ikaftin bengana yes icarry bengana ama container okufaka ukudla bekuphekwa kwibhodela imnyama kuphakelwe kokhamba bengana ikaftin so bebahamba bangaphethanga ini ukudla baya esikolweni kufundwe kuqedwe bahamba umunye 5 kilometer bambuye ekhaya bese mabafika ntambama kuphekwe futhi bese kuyadliwa bekudliwa kangaki ngelanga kabini yazi bakuthatha kuphi lokho angazi if bebakuthatha eBhayibhelini noma bebakwenza ngoba bebadla lokudla makuphelele ukudla kuphelele lokudla kwenza ukuthi wenze njani usuthe isikhathi eside eBhayibhelini uNkulunkulu isifiso sakho uyabonisa eBhayibhelini ukuthi fanele sidle kanjani kabini ngelanga yazi ukubonisa kuphi lokho abantwana baIsrael bebaqoyelela kangaki mana ekseni nantambama uElijah umebalekela uKing Ahab esifihlile leBrook Cherith bathi amagwaba babemlethela ukudla nini ekseni nantambama kabini ngelanga ukudla kuphelele kungalendlela uyasutha uzodla kabini ngelanga ende uzoba njani uzoba right ngeke ulambu lokufisa ukuthi lokwenza njani udlokunye during the day so yiko lokhu okwenza yini ibrand ukunceda ukuthi uzwe usuthi isikhathi eside bangelide awagcina ijam it has inempilo this more is for healing it has the highest concentration of ama minerals ama vitamins so esikhathini esiningi yona responsible ukuthi ilaphe izifo ama phytochemicals ama enzymes iyona enceda ukuthi umzimba ulapheke ngaphandle kokuthi wena ucabange that's where you find la kwijam ukudla kuphelele kukanje lokudla utholani uthola ukulapheka sithe iendosperm yenza yini iyajika mayigayeka ibe ushukela kusinceda ngani ngeenergy so udla ukudla okuphelele uthola ukulapheka uthola amandla ukuthi ungakhathali bese uthola ini ukuba regular ungabi constipated usuthi isikhathi eside nokuthi ushukela wakho uhlale unormal udla kanje kugwema high kugwema ushukela kugwema iarthritis ngisho nabantu abanengculaza mabadla ngalendlela kaJehova umzimba wabo uhlala uright ukuthi angeke bagule ba deteriorate ngenxa yani yalingculaza ukudla lokuNkulunkulu akuphile kukwazi ukulungisa konke cela ukwenza umzekelo ukuthi yini lokho mase sikhuluma ngezambane esikhathini esiningi siyasithanda ukwenza njani siyacweca ngithi izambane icarrot ibeetroot amadumbe ibhatata pumpkin konje butternut ijam yakhona lokho kulaphayo kuphakathi okay ngaphandle kobutternut ngaphandle kothanga but kumazambane the root vegetables nezambane sweet potato carrot ukulapheka kwakhona phambi kwesikhumba skin nalo phakathi inyama endosperm ama minerals nama vitamins alapha so mawuhluba ususa ini ususa ibran ususa ini ijam ususa healing okusala ini ushukela mawudla impuphu emhlophe yasesitolo bayihlubile basuse ini ibran basusa ijam guess ukuthi bazisa kuphi bazipha ini ilwane esikhathini esiningi maye kuma animal feeds they will sell you these things amahashu bona mahla cebetela a healthy inkomo wena uphiwa ushukela bese uyagula bona zithola zonke kuphelele zize zithola ku extra lokho abakususe ekudleni kwakho wena ugule but mawukudla kuphelele kanje uthola iluphula so mawuhluba iapule ungadli neinhlamvu lezi esiphakathi inhlamvu lezi esiphakathi kuapule kunani uphila it's the healing that's where you get the vitamin E's and so forth so we can't always eat them masenze fruit salad but mawudli apule uluma kanje mangabe ngaphakathi la kunama seeds ku clean akuna mold idla konke idla neinhlamvu uthola ini ukuphila mankhumbula uphopho isikhumba
masingababi idla naso isikhumba inhlamvu zakhona noma ungazidlanga ngalesikhathi udla fruit salad mara mawuzisebenzisa zizodwa eceleni zibulala ikelemi emzimbeni uyini lokho ukuphila ngoba ikelemi zidla impilo umsoco wokudlayo ukuthi wena umzimba wakho ungatholi umsoco ungaphili so mawudla lezo inhlamvu lezo ezophopho ubulala ikelemi ukuthi wena wenze njani uthola umsoco uphile amazambane ubeetroot siyawuhluba njalo ne siyawubilisa bese senze njani suhluba bese thatha amanzi akhona senze njani chithe amanzi lawo webeetroot yabona lawo amanzi opheka ubeetroot ku mawaphuza alapha ama-kidneys izinso neliver mabathi une-uric acid eningi ngenxa yalokho soba nezinto eziningi like gout kanjalo njalo waphuza lamanzi lawo beetroot 5 cups every day iyahlanza izinso kuphele konke lokho uric acid level lenze njani iyehle iphele isikhumba leso se-beetroot yini fiber regularity so ekhaya masiphekile bayasimangale satha na i-beetroot noma siyenze raw ibe salad siyayigeza nje kuphela sisuse nje ukungcola sigrate iphelele carrot sivele sikhathe ngasemuva grate iphelele njalo ngoba yini the 3-1 ngicela ukuyibeka kanje ngomzekelo ngokwezesomoya mawungathi njengekholwa mina ngiyakholelwa kuNkulunkulu Baba kodwa hayi uJesu nomoya oyingcwele ngibadingi ingabe uzokhula ehambeni lakho noNkulunkulu ngoba yini umsebenzi kaJesu empilweni yethu akekho ozosixhumanisa noBaba ngaphandle kwabani kwakho uJesu uyosifele ukuthi izono zethu zenze njani ziqolelwe so mangithi angikholelwa kuye ngisho ukuthi izono zami azenze njani asiqolelwanga umoya oyingcwele wenza empilweni yethu uyena osiconvicta uyena ovusa unembeza wethu ukuthi sazi ukuthi njani sonile uyena owumduduzi wethu uyena wenza njani ethi mawufunda iBhayibheli ayenze njani acacise izwi laNkulunkulu ukuthi wenze njani ukhule ekumazini nasekumthembeni mawungabe uthi wena ukholelwa kumoya oyingcwele unakukhula njengomkholwa awunako mawuthi awukholelwa ke kuBaba wena ukholelwa kwindodana ngoba uyena wasifela uNkulunkulu Baba uyena esenza njani esikhuleka kuye sicela kuye zonke izinto esizidingayo uyena osikhiphela ilanga owenza ukuthi sikwazi ukwenza njani ithi uyena osustainer ogcina impilo zethu kuphi ngesandla sakhe so when we maceda ukusidala uthe usenze ukuthi senze njani sifane naye bese sidla ukudla okuzonceda ukuthi siqhubekise isimilo sakhe kithi isimo sethu sifane nesakhe ukudla siphekona kunani 3 aspects uma wena udla ukudla ocuyiwe okungananhliziyo okungana brain udla okukodwa kuphela umzimba wakho uba njani out of balance mawudla ukudla okuciyiwe yilo kudla lokho esikhuluma ngako sithi yile 89% abantu abafayo yikona lokho kwenza njani ekubangela ukugula emzimbeni so ukuthi siphile kufanele senze njani siyamukele bani uNkulunkulu Baba uNkulunkulu moya oyingcwele uNkulunkulu Ndodana ukudla uNkulunkulu asiphe kona kufanele sikudle as njengendlela ikhona indlela ke ungaprepare ngayo sometimes you keep ama seeds wasemseceleni isikhumba mangabe uyawahluba amazambane akungasilahli isikhumba leso sithathe ukuthi nosawoti ukufake epanini ukuthi nje kancane ngamafutha amancane ukubheke bese ukudla eceleni udla uzambane lakho usidlila ileso sikhumba still so ifiber isangenile sometimes sizoyenza ismoothie uthatha ama fruits awufuna ukufaka isikhumba lesi eska mango ngoba sinjani sizoyenza ismoothie sibe bitter kodwa leso sikhumba usilahli uzosithatha senze njani usidle sisodwa ecaleni ifiber ingenile ukudlile konke endosperm nejam kuphelele konke okubalekile ukuthi konke okuthathu kuyinto eyodwa ngoba mawuhlukanisa kubanga ukugula emzimbeni so ukudla okuningi esikuthenga ezitolo impuphu emhlophe irice emhlophe macaroni imzekelo nje
mawuphila endlini uphile amazambane ucwecwe ibeetroot ucwecwe ubutternut fanele ngeenkathi zakudala if niyakhumbula besidla nezinhlamvu zani ezethanga yebo bese sizikhiphe sizitoast eceleni bese sizidla njengamankinathi bezingena kodwa kakhulukazi for abobaba umdlavuza owe prostate cancer yes ama pumpkin seeds abaluleke kakhulu for obaba abafana abakhulayo abangena with puberty in their teenage years they lose a lot of zinc makwenzeka lokho okwenzakala ngemvelo ama pumpkin seeds akwazi ukuthi ayenze njani abuyise ukugcina ubulisa babo ukuthi ingane zethu singakhuli zibe confused sigcine sicabanga ukuthi zingabani besilili kodwa kwabantu besilisa it's because asisadla ukudla kuphelele umzimba out of balance ngenxa yalokho siyagula bese sithi asazi ukuthi uJehova kungana yenze njani alethe lokugula kithi ngicela nje ukuvala ngalokho so besides ukudla lokho kuphelele sekukuningi kufanele sikugweme sikubalekele processed foods kumantombazana yazi ngikhathazeke nalo abasikhuthaza ukuthi sithenge these sanitary towels they are made of plastic yakho nama chemicals lawa bangela ukuthi siphathwe yini ama period pains isizathu ukuthi amantombazana aphathwa ama period pains kakhulu kangaka sigcoka uplastic silala kuplastic amashide siwathenge eitolo ayenziwe ngalo plastic ethi mawulala ujuluke ebusuku mawungena lawa ama plastic kuma pores ethu kushintsha ama hormones bese ugcine sowusithola ukuthi uphathwa ama period pains uba nama fibroids uba nama cysts mawuye esikhathini awuye esikhathini ngendlela efanele nini kudlula inyanga ezintathu awuyi mase uya sekuya ngamandla kakhulu sekunzima that's called hormonal imbalance impahla esisigcokayo you know impahla zamanje ziconvenient ne iroko lamanje yabona lama wash and wear ethu uyalithenga uyalwash uyalineka lidinga ayino uyagcoka plastic mawugcokile makushisa kanjena ujuluka amaphoza avulekile chemicals ngena ngaphakathi yingakho nibona umdlavuza wesibeletho umdlavuza wamabele kukhula kangaka kwabantu besifazane it's because of wona lo plastic kwababa there is you know makhuluma as it was in the days of Sodom and Gomorrah so shall it be in the days of the coming of the Son of Man njengoba bekungakhona ngesikhathi sika Sodom and Gomorrah kuzoba njalo ngani uJesu Mesias ithi mayikhuluma ngeSodom and Gomorrah ithi abantu besilisa abadala nabancane bebefuna ukulala nani nengelosi meaning ukuthi le ndaba leyo yokudideka ngokuthi umuntu wesilisa isiphuma nabantu abadala senganeni kwenzakalani manje khona manje TV sesibona ama teenagers abafana abancane 10 11 bathi mina ngini ngumuntu wesifazane osemzimbeni wani womuntu wesilisa it is these chemicals usithola ku Vaseline usithole kuma lotion la usathenga Dawn skin care lotion ngenkathi kadala besingathenga Dawn skin care ngoba besidla kahle isikhumba sethu besiba moisturized naturally sesimoshekele ke asekho moisturized naturally ungamani ugcobe amafutha okudla ngoba isikhumba siyawazi amafutha okudla lo Dawn lama lotion esiwathengayo esiwasebenzisayo asibangela ini umdlavuza wesibeletho wamabele kuningi esekufanele senze njani sikubalekele so engizama ukukukhuthaza ukuthi sisemakhaya asinaso thina ini isizathu sokuthi sidle ukudla okusilimazayo sinalo ikhono lokuthi singa you know khona insipho yokugeza okwazi ukuyenza ngobisi lwenkomo ngiyazi ukuthi abaningi sinemfuyo ne ungazenzela ibusi bayibizwa ngokuthi thalo ungazenzela insipho yokugeza is safe compared to lensipho yokugeza siyithenga e-store eletha umdlavuza emzimbeni wethu ngamani uzenzele ini leyo nsipho leyo ugeze ngayo uyahlanze kube clean kodwa without ukukhathazeka ukuthi wenza njani uletha ukugula emzimbeni wethu ithe kwanele kwafika izitolo zabelungu ama-mall izifo zabelungu kwaba yini izifo zethu so into esiyikhuthazayo ukuthi masenze njani
masibuyele kwindlela yakudala. Kumantombazana ngifuna ukusho lokho. Ungacabanga ukuthi wena uma ungafaki lashes namacici no makeup usele emuva. Kahle ugwema ini lo 89% yabantu ababulawa yini indlela abaphila ngayo. Fearfully and wonderfully made, unnatural unjalo, umuhle. Sithanda unjalo. And angikusho lokho ngoba ngithi nami senhlala emakhaya ngikhulele eGoli. Ngizalelwe eGoli, ngakhulele eGoli. At some point bengizenza nami ngifaka ama weaves, ngifaka makeup, bengisebenza corporate world. Wonke umuntu kuqhoshwa ama hair crops ufake uspende nje imali kaJehova imali engaka uthenge lama makeup abantu bagula hure manje bona laba bantu besifazane sisemakhaya sinjalo bayasifonela basitshela bathi hey isibeletho nginama fibroids nginama cysts udokotela bathi angisakwazi ukuthola ingane ngifuna ingane mase sibashela ukuthi yilezi zinto sigcobayo bavele bamangale ngoba abaningi bayenza iBhayibheli abaningi baya my people perish for lack of knowledge abantu bayabhubha ngenxa yani yokungazi. Ngifuna ukuvala ngalamazwi lawo siya kwincwadi kaMaroma 12 bese siyaziyo kakhulu ne 12 verses 1 uthi uNkulunkulu umzimba wethu uyini itempele lakhe uthi inikelani imizimba yenu njengomnikelo ophilayo ube ngcwele wamukeleke kuJehova ngoba lokho okuncane ongakwenza for yena. Uthi ningashintshi niphile ngendlela yani yomhlaba kodwa vumelani ukuthi nenze njani niguquke engqondweni zenu ngokuthi ingqondo zenu zenze zibe busha bese nizokwazi ukuthi niphile ngalendlela Jehova afuna ukuthi niphile ngayo indlela elungile eyamukelekile ephelele okuyintando kaNkulunkulu 14 bese mawaya kubaKorinte abokuqala uchapter 6 verses 19 and 20 ithi imizimba yethu itempele kaNkulunkulu ngakho kufanele siyinikele kuye ngani njengomnikelo ophilayo as a living sacrifice holy and acceptable unto him. You know kuningi esikwenzayo okulimaza itempele likaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuthi sibuyele ukuthi silinakekele ngendlela esimple. Siphile impilo esimple. You know makayenza uNkulunkulu umzekelo ngowesifazane o represent ibandla lakhe. Bese ayenza umzekelo ngowesifazane o representa uSathane. Uyawubona umehluko lo o representa ini ibandla lakhe wenze njani? Simple. Akuna makeup, akuna okuningi, ugcoke nje ingubo ezimhlophe uhlanzekile. Lo mhlaba wenze njani? Ungqunu. Ugcobile yinzipho. Uphethe ikomishilani lewayini. Uyambona nje ukuthi nje yile ndlela esikhuthazwa ukuthi sigcoke siphile ngayo manje. uNkulunkulu uthi masingakwenzi lokho thina masibe njani? Simple. Sisinda wokuningi nalo ke singakuboni ezothi masifike ekhaya ezulwini uNkulunkulu sesivula amehlo sesibona ngokuphelele sithi hawu kanti ngokumamela uJehova sisindise kule inhlungu eziningi kangaka ukugula lokhu okundendende okwenza ukuthi uze ufe enhlungwini. uNkulunkulu anibusise nonke igama likaJesu Kristu mfowethu amen. Sinathobisa amakhanda sinathobisa namakhanda sivala amehlo esizovala ngomkhuleko. uNkulunkulu siyabonga kakhulu ngakho sifundise lona izwi lakho Nkosi liyasho ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Luningi Nkosi ulwazi osingenalo kepha wena ngothando lwakho uyasambulela Nkosi okuningi okusha kithi. Sayicela Nkosi usisize ukuthi sikuthathe Nkosi konke ngokuphiwa amandla nguwe sikuzame nje Nkosi ukuthi sikwenze kuba Nkosi uthe lokhu uzokuphila kithi nasemzimbeni yethu. Sicela konke Baba sicela kube nathi ngenhlelo ezisazokwenzeka ngegama likaJesu Kristu amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness.
this, I shall be satisfied. When I awake with thy likeness, I want to be